Стотици туристи останаа блокирани во Израел поради ескалацијата на конфликтот, откако аеродромите се затворени, а се разгледуваат алтернативи за евакуација. Ова нема да снимам, само да се слуша. Помина? Колко е сад? 2. 25 до 2. Не знам од каде се овие детонации. Стотици туристи се заглавени во жариштата на војната на Блискиот Исток, меѓу нив е Евис Нури од Албанија, која ексклузивно зборува за ТВ21. Таа веќе една недела е заглавена во хотел во Тел Авив. Për momentin nuk kam informacion lidhur me shqiptarët e tjerë, nuk kam kontaktuar akoma ambasadën tonë në Tel Aviv. Unë po gjej një mënyrë për të lëvizur, pasi sot aeroportet janë të mbyllura. Sot kisha dhe biletën time të fluturimit për të ikur nga Tel Avivi. Po shoh mundësinë rezervimit të fluturimit tjetër për javën tjetër, ndërkohë po ndodhi një alternativë tjetër të lëviz në rrugë toksore. Евис Нури раскажува и за начинот на засолнување во бункери за време на воздушните напади од Иран кон Израел. Sot që po flasim kanë qenë vetëm 2, në datën 3 mars, pra. Në datën e ditë e parë ka qenë pak më e frikshme normalisht, sepse ka qenë çdo 10 minuta, por ajo që na bëri të ndihemi disi më mirë për gjendjen që ishim, ka qenë strukturimi i gjithë kësaj procesi. Ne na ka ardhur mesazh në telefon që na ftonte të fiteshim një zonë të sigurt, në zonë strehe, në çdo hotel apo kudo që ti jesh. Personat që janë pjesë e strukturës të ftojnë të fitesh në streh. Pastaj të vjen një mesazh tjetër që të thotë që mund të dalësh nga streha. Таа додава дека во моментов немаат проблеми со обезбедување храна и апелира до семејството на сите заглавени граѓани да не се грижат бидејќи се третираат исто како израелските државјани. Ditën e parë ka qenë çdo gjë e mbyllur, dyqanet, çdo gjë përreth, përveç pjesës së restoranteve, kanë qenë të hapura disa restorante dhe sidomos në për hotele. Gjithashtu kanë qenë dyqanet me ushqime, ka qenë të hapur disa dyqane, pra. Kjo gjë na ka bërë ne që të mos kemi probleme për sa i përket pjesës së jetës dhe pjesës së ushqimit. Од Министерството за надворешни работи на Македонија информираат дека до вторник напладне вкупно 473 македонски државјани стапиле во контакт со дипломатско-конзуларните представништва во Тел Авив, Доха и Абу Даби. Од нив 19 лица се јавиле од Израел, 106 од Катар, 348 од Обединените Арапски Емирати, а овој број вклучува и 18 лица од Кувајт и 12 лица од Бахреин. Министерството информира дека алтернативните за безбедна евакуација на граѓаните кои се наоѓаат во Тел Авив се во фаза на анализа. Копнена евакуација не се препорачува за граѓаните што се наоѓаат во Катар и Обединетите Арапски Емирати, а евакуацијата ќе започне штом се создадат првите безбедни услови.